Nusu igoto gutwara umurandi ase studio oyibona okunyara gotwaringana onyara gotosemi onyara gotogo ya sembe no murobiryo bwegezinga ekerobono litukulia lira baigombo ato murandia oyo gochigo sanga muna karibu sana pastor na matokana mange twa ranete. Asante. Karibu sana. Asante. Se faida yo murigereria na bugukwana nere asemambi yabono libaganeria karibu sana. Asante. Asante sana. Amen. Na abakwaniriye mambi yabono aselieta lya Kristo Yesu mwana Nyasaye ore moyo oyo twancheiro toireke gukyobogima twarorire litukeri tali asengenjo yechinguru chaito olende na asengenjo yobu yabwae no kabako kwae kwagerire twekirire litukeri lya lero kontagete tunyala gosesenwe mambi yabona chitaika ikomiga utaragende kanisa nanje ntaragende kanisa no monene na chiko goseseni marietane gonkoro ku Pastor John Kefa nkora ndio mocho yobosongo aigamenye ngwari echiro no mbwate kanisa igomunango kora korwa ne kanisa nkogenda tigango tosabendi someri ngana lya Nyasaye nako bakire Nyasaye omurwa kale no mochia kale ayene ngana ngani ya mambia igetalekie miaka getali konyegeligwa na tenenera se studio yaito ya Ndisi TV na kwanirenga Nyasaye yo ndigerete no yontegerete mambi yabono kairongo kwana linganeli na kwanirenga li bweni enkoro yo monto yesio nogete na leo monto gosemeria oyo gosemeri kwaborire tigoto gigwe na ndo tosesenie mambi yabono aseria talia Kristo Yesu twasabira na kwegena amen. Ninsome gitabu kia Matayo kolende nimburukani umuntu bweke gusi no nege Swahili kiagera na kitu analire mono Matayo 28 mstari wake wa kwanza. Hata sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni, akaja akavilingirisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wavu. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama akawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Aya nimekwisha waambia. Amen, amen. Omonene tigali seseniri ngana liae embambi yabono tagete gokoletera kwara igura mangana y'abantu hayabeira gokobuno moyo kwara igura mangana y'abantu ayabeira ko gosirio gosemeria urende mambi yabono tetende telingana lya Nyasaye elirinyanyale ko bweni omoyo naliranyale gokora chinchera chiao chinyale ko bachinchera chio gosesenigwa hamariko nasomira segitabo kia Matayo 28 ekebunge kemo goikabitano nemo hamarika gotebanga eriage chigo ikaritu koli tangani yesabato Yesu Kristo mwana Nyasaye konyobambirwe nabuna bamo bambete igo batebete ngata kuboka naende asabanto bali mwasomire biku koze mwachire mwasomeire skuru ye Biblia ekero bamo bambete nigo babegete signature bakalika ligenda lilia bagateba monto takonyara kuboka naende na Yesu kanyobanira igoro yo makweli yaye hole na aboro kigwa baye akabatebyo mwana umwanya abantu nabe kwesama goko y'abantu mbanyare kumoitamba morambe namba moiteri tukolia gatatu kolene na nyare koboka hamarika gotebanga Yesu Kristo mwana Nyasaye ega chigo ikalitu kolie tanga lili chuma alia seba mobegeta sembera homo maraika agaika nobo tenge chomo nene igorera ike kanyara konyegerie bintu itukolia chuma na baraira sembera kiagera chuma na lili tukoba moitete kongo kwana manganaya kiagera gotora sige pindi kyoko genda gosherekea epasaka kukuanzere wiki elia era amarika gotebanga ekeroba moitete chumerio bakamobeka somo saraba elie sabato tenyara komonyora litukolia Jumamosi no alengi imembera ego gachigo kechuma piri maambia amarika gotebanga akaboka muna kwanete igoro nalia ika egatenge jibinto aba maraika bagaika ekeraba ngina bali babere
Mariamu Magdalena hamwe na Mariamu ũrĩa ũngĩ bakoborania baimogetia manukato amaguta y'erigoria bakogenda kumuhaka Yesu amarikagoteba kubarentera bakoborania ningoranya kutusukeria rigena liria eritonyare gosoa sembera tonyare kumuhaka maneno itamaguta amarikagoteba kubakonya kuborania mbamajetenga litukoria elio kuboka konyeria ikire emaraika kanyara goika no motenge chomonene okanyegerie mbereria elio mwana mwanya bato Kristo Yesu akanyara kuboke saba kure ekeroba igetange negesiriye mbera akanyora ligena nigo litigeirie no maraika ikaranzerete ligena liria akabate bitimo baisekoboa timo baisekoroka imanyetego mokorigia oyore moyo gatia bakure tayoga igase mwajire komorora kolendega abokirere abambiga munachiegete kobatebia orio batangaire kogenda Galilaya genda motebia boro kigubaye bagenda ororo no baranyare komorora inkindagete gukwane bambia bona serietaria Yesu amangana nare gwaeteire akoitiro moyo ebintombire byabeire munabia kura sobogima bwao abantu bale chinyoma cyabo cyarenge cingiya abantu bale byasara byabo byarenge biya abantu bale bamenye tobogima bwarengo buya kolendera nabo bale moyo lakini ekero kuligera linigo byasara bikwete abo bale moyo ekero kuligera lyamagendero tayo nabo bale moyo ekero kuligera lyebinto kwara gokora tobanye tidinki yaso etegati ebinte bibikanyara gokwa ogaikaga berekere gento gekaera ogaikaga kabera mangano sia kanyara gochenche watamire chintere chosia asinyire na koreta ile lingana lya Nyasaye emambi abano korwa studio ito ya Ndize TV inga Yesu yobokire korweza abakure igale moya sebali bamuanjete ekerora muanjeraso ime yao eroyo muyetembera na makweli kende yonti gya kure ime yobogima bwao na nyale gokebokio mambi abono aserieta lya Yesu kende yonti gya kura senywa moyao kora mwegene mambi yabono enywa meine boke aserieta lya Yesu amasoma ina boke aserieta lya Yesu ebyasare bimbi boke aserieta lya Yesu ekanisa ine boke aserieta lya Yesu. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba walipoulizana nani atawaondolea jiwe, malaika wa Bwana alikuwa ameshuka, mtetemeko mkubwa wa ardhi ukasikika. Kuna vitu Bwana atatenda katika maisha yako. Mahali unajiuliza nani ataniondolea jiwe. Kuna jiwe limekuwa la magonjwa, kuna jiwe limekuwa la matatizo, kuna jiwe limekuwa na changamoto kwa njia moja ama nyingine. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu, yeye Bwana wa majeshi aliyeshinda kifo na kaburi, yuko mahali hapo utakapomwamini na ukampokea kuwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yako. Ninakwambia wale wanawake wawili, Mariamu Magdalena na Mariamu yule mwingine, wakiwa na manukato kwenda kumpaka Yesu, waliweza kuulizana wakiwa njiani, manukato tuko nayo ndio, nani ataweza kuvingirisha lile jiwe lililowekwa katika pango la kaburi ya Yesu? Hawakujua masaa na majira ya mwana wa Mungu jinsi alivyotabiri ya kwamba ataolewa, lakini siku ya tatu atafufuka. Walipokuwa wanaulizana walikuwa na stress, walikuwa na mawazo mbalimbali, lakini Bwana tayari alikwisha kufanya njia, akatuma malaika wakavingirisha jiwe. Hata wewe katika asubuhi ya leo Bwana anakwenda kutumana malaika, kila jiwe limekukalia inakwenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Kila jiwe la shida na matatizo la vilio hauwezi ukalala inakwenda kuondolewa katika jina la Yesu. Umejiuliza maswali, nani atanisaidia? Umejiuliza maswali, nani atakuokoa? Wandugu zako wanaweza kukuacha, wazazi wako wanaweza kukuacha, mume na mke wanaweza kukuacha, watoto wako wengine wako ngambo wanaweza kukuacha, lakini niko na mmoja, Bwana Mungu wa majeshi, yeye hawezi akakuacha. Atakushika mkono, atakuongoza, atakupigania na utaona mkono wa Bwana. Ninatabiri asubuhi ya leo katika jina la Yesu, yeyote anayenitazama na kuresekea hayo mateso umeyapitia,
hiyo shida unaipitia, hiyo kilio umelia, umekata tamaa katika maisha, ninasema Bwana na akatume malaika akatetemeshe ilo jiwe na kaondoe ilo jiwe, wewe ukawe huru. Kila vifungo vikakatike na minyororo, maroho ya giza na uchawi na uganga na ushirikina vikapomolewe kwa jina la Yesu Kristo, na Bwana akakupiganie, Bwana akakusaidie. Hata yeyote aliye hospitali, ewe unanitazama na kunisikia, ninasema kwa jina la Yesu, unainuka kwa kitanda cha magonjwa, unatoka ndani ya hospitali, maana wote waliomwamini Bwana aliwapa uwezo kufanyika kuitwa wana wa Mungu. Na akiitwa mwana wa Mungu atakuondoa kwa shida, ukiitwa mwana wa Mungu atakuokoa, atakuponya nafsi yako, na wezi akakuacha ukajikoa. Maandiko inasema Yeremia 1:19, watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Najua kuna vitu vimepigana na wewe, najua kuna maroho yamepigana na wewe, najua kuna watu wamekuinukia kinyume, wengine wako na kesi kotini, wengine ni mashamba, hata wengine wanajiuliza ita watoto wataenda shule namna gani. Ninasema muachie Bwana wa majeshi aliyetengeneza njia katika bahari ya Shamu, atatengeneza njia katika jina la Yesu. Atapigana na wewe lakini hawatakushinda, maana Bwana yuko pamoja na wewe, atakushika mkono wako wa kuume. Bwana atakuongoza, omonene na kurwanire, omonene tagogutiga, amagokote Jeremia 1:19, ingambarua namo naye korende tibagokobwa entonkeyo kera nyare gokobwa ekerote ne inase Kristo entonkeyo kera nyare gokogosa ekero mwegenete Nyasaye. Isaiah 54:17, amarikago tebanga kerwanero kende tikeyo kiaro siguma mintayo munyaboronge kera nyare komorwania Nyasaye na kenyare gogiaka keyerie tigaringaneliria Nyasaye inyare goswaime yao Nyasaye abe nero morendio ho akora elia kurwanero nesegi asachibesa chiao tokonyara na arorira basata babwata chibesa na arorira bakungo babwata chibesa na arorira bantu bakogenda chigare bamenye tegora sembeo barendo marembe tibabwate mwante Kristo narete change asobuli mabwa mwante Kristo nabwe ni nyomba yao mwante Kristo narete gosemerie sabana bao mwante Kristo natenchie bintu kerigiyose yasinyire mwanya bantu asare yo byose niko bikonarekana rukeye motasi na saba amarika batebanga yasiyowesekana machoni pa mwanadamu, kwake Bwana Mungu yote yanawezekana. Ukimwamini Bwana Yesu, ninapoenda kuomba na wewe, yote yanawezekana. Matatizo umeyapitia, yote yanawezekana. Hiyo kilio umelia, ukimwamini leo, yote yanawezekana katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale, ningependa niweze kuomba na watu wagonjwa walio na matatizo mbalimbali. Unaweza kutuma SMS tu kusema pastor, nataka niombewe, nataka niko kwa kitanda, mimi ni mgonjwa, na nitaenda kukuombea katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Muda mfupi unaokuja kabla niondoke hapa niingie kanisani, naenda kukuombea, naye Bwana wa majeshi atakwenda kukubariki katika jina la Yesu. Amen, 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 pastor, amen, pastor. Ase mambi yabono ni matena monchu muligereria kwa nyore amarandi amaya ni matu monchu muligereria wasini wase mambi yabono kirabono omarandi habere kago sanga munaintwe nabokonyara gutuma ujumbe yao ase enamba yitergabwa ase screen yao elibono nyare gusanga nyoko gantia masabo na obono okonyara konyara masaba ase mambi yabono andake pastor. Odaje kobeko gusaba mbale bagani kobori na ekanisa ya onka yego toka na nense mukiere na kwanya kwana. Amen. Ekanisa ya nege gotoka alia mochio menyingu alia echiro malia na otole. Ngana kyo monda ga menyingu kanisa ki kogwa ikire menyingu echiro malia chikanisa echire ibere pia chinere re mata ya mayeli bati na korogoro igana bakorore bane rikire nga life changing faith church. Life Changing Faith Church. Inere ekanisa
igobono mwancho muligereria kora twaliribaga kubwate birota kwanda kumwekera pasta anda akanyo kunyara kumunyore mase yemekera uchi gutegere namba ya kawo chigukora nabo kunyara kumutara sekansa ya yichinse mu cyamenyingwa Life Changing Faith Church karwa ikiroro nuko gena buna nobe kogo sesenigwa ase ekanisa igobono mbya mono pasta ase biro bya onka etena abo kunyara gutoira sensemo ya masabo irinya gutobekera masabo to guchigukora sentunde jegentangani. Amen. Amen. Yesaya tigaba seseni onde nara gotebanga mujisa toligochonya tora monde Kristo kobwenda nkoligocha goikora moitaba ndeto irora masaba yane maega ya notebe teba monene Yesu na chira sole emambi yabono na igure lingana lyao nkonye ontolie onsibole nangire birecha nemeremo yae salia maria tane urwa segetabu kyobosiru oyalika segetabu kyobogima bwakale na kale seria talia Yesu na atorikirira kwegena teba mina tigangongo sabere. Baba, katika jina la Bwana Mungu wa majeshi Kristo Yesu mwana wa Mungu uliye hai, asante kwa sababu ya mtazamaji na msikilizaji mpendwa ambaye Bwana amenitazama na kunisikia. Bwana, ninatamka neno la baraka juu ya maisha yake. Wale watu walipomzika Yesu walidhani atafufuka tena. Kuna vitu vimezikwa ndani ya huyu mpendwa. Vitu vimezikwa, mambo yake yakazikwa. Akaona hayawezi yakawa sawa tena. Ninatabiri asubuhi ya leo katika jina la Yesu, wacha Bwana akatetemeshe kila madhabahu. Wacha Bwana akatetemeshe kila magonjwa. Wacha Bwana akatetemeshe kila maroho. Isambaratike na kushindwa katika jina la Yesu. Ninatangaza amani kwa wale hawana amani. Ninatangaza uponyaji kwa biashara na kwa ndoa. Ninatangaza baraka hata kwa watoto wetu wanaporudi shule. Jehova ukafungue milango ya fii, kuna watu wanalia. Wewe Bwana uliyefanya njia bahari ya Shamu, ukafanya njia kwa huyo tada, kwa huyo mama, kwa huyo kijana, kwa huyo mzee, kwa huyo mwanafunzi. Wacha baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo sikawandame. Takapoenda kanisani asubuhi hii Bwana kukuabudu siku hii, wacha tuone mkono wako. Bariki studio hii yetu ya Ndizi TV. Bariki na presenter ambayo ni ndugu yangu Fini, Bwana ambaye amesimama pamoja na kasi hii, na napoendeleza vipindi vingine nimetangaza siku hii kuwa ya baraka juu ya maisha yenu. Mbarikiwe mpaka mshangae kwa jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu, naomba na kuwabariki. Amen. Mungu awabariki. Awabariki tena, tukutane kanisani. Amen. Pastor wono tarachi kogenda nabo igobone producer ana bokunya kondigeli ndo chemborega basabiro gotera umusamaria igobone producer nabo kunya ko beka standby gotera kwa Eric Mwani kyo umusamaria ukubona kogo chigo cha sembe goseni abanga Thomas Ngongo kinsemo chiri chiabo Nyando St Peters Ndizi TV na sesinigwe abungati ali batu mejijumbe chiabo asensemelia ensemelia SMS mara kyo mare kurugali magenemesa. Asante Pastor Kefa, tumebarikiwa sana. Akona mara Omare na boigo kolgerga koro kuna Jude chinsemo chirine chia Kenya. Pastor ametubariki na asubuhi nimepata neno. Asante sana Judith asema ambia yabona. John Ratemo agoteba amebarikiwa sana, nimebarikiwa na ni asante sana. Ngana banga tusoma chijumbe chiabo igobona ogotero musamaria ngocha kolenya sango tumira ro musamaria twairulinga na asema ambia yabona ape go twairuwa kwa semeli. Pastor ndake namba yawe yesimi asoli oraga niko goikera enamba ya simi gere 0718 217 955 na botoko irorera 0718 217 955 ile namba ya Pastor na bogota kumwikana na sama sabo na wakunyara gusangamo naye gubona umuntu umurigereria to tigana rusangamo naye tubwate telsame mtandao Facebook Ndizi TV News, YouTube na boigo Ndizi TV News ekarabona nkumubwato ko murandi anda sekansa chigikera abande anda akabali atabaka wikera sema mbiya bono wekense mende studio tigana rotero musamali tubasukuska nyasaye ngo gotumira ro musamali Pastor mbiya mona sogoika barikiwa tena. Asante sana. Asante.